still can't believe you went. What are you thinking? Going to that place? Wish you hadn't got yourself into this mess, but you did. You can't run forever. I know you were just trying to do right by me, so I need you to do what's right by us. Now, please, Cass. I am so tired of fighting. I just want it to be over. I want you home. The girls want you home, but if you don't deal with this, then we are done for good. I love you. I won't wait forever. Suze. Jesus, Suze. Girls need your Christmas card. Fuck. Merry fucking Christmas. I'll be there in a minute, Trots. Aye, well, didn't wait too long or someone will be up with it. Aye. Alright. Nu, ką čia galim pasižiūrėti. Sorry, girls. Ir viskas? Tik tai su kalėdomis? Pro langą matome vandenį, nieko naujo. O čia... Jeigu įdomu, galėtų sustabdyti, persiskaityti. Nu, o mes varom valgyti. Manau ten, bet tai... Pažiūrim, ką čia. O čia irgi. Aye, quite right, Trots. Norite, galite stabdyti, pasižiūrėti. Gerai. Kažką tai perskaitėm. Gerai, varom kitas kambarys pažiūrėti. Va čia. Čia užrakinta, nieko naujo. Čia irgi užrašinta. Kelly. Kelly. Milk Larry. Ai, nieko įdomus. Gerai, varom valgyti. Ką čia? Stay in this place. Čia šis uraganas praėjo. Bardakas. Ai, jo, nėra skirtumo. Neišgyvenu. Čia kas yra įdomaus. Čia cigaretės. Ir viskas. Gerai, labas. Alright, Cass. Alright. What are you doing up there? Pipes leaking. If it's not one thing, it's the other. See this whole rig? It's a pile of shite. It's falling apart. I've only just started drilling. Fucking Cadal. And fucking Rennick cutting corners. Aye. Speaking of, you are in the shite, wee man. Rennick got a letter this morning from the mainland and he's been up to Hydo ever since. Heard he's gunning for you. That's just brilliant. Christ, I need a smoke. Can I find my lighter anywhere? Take mine. I don't need it anymore, honestly. You're a fucking lifesaver. I'm going to get breakfast. Alright, I'll see you for darts tonight. We'll put a wee picture of Rennick up on the board for you. Sounds like a plan. See ya. Reikės pažast dartsą, reikės. Seniai dartsų nežaidėme. Oi. Tai įjung šviesą. Ai, išjungiu netyčia. Įjung šviesą, gerai. Na, pažiūrim, kas čia. Čia jisai. Labas. Nereaguoja. Nu ir gerai. Taip, galima? Ne, negalima. Ir kur čia mano valgykla? Čia... O. Eina, sako, čia gražu. Matas. Pasiruošę kalėdomis. Gerai, kad čia užrašyta. Bastards. Kas švilpauja?
Kur valgyklas? Just... Ai, mes spaudinėsim tik tada, kai... nežinosime. O kai žinome, nespaudinėsim. Nu, ir... ten prie staliukas sėst. Gerai, supratau. Čia, taip. There's no escaping. There's going to be a dozen more rigs up here by the end of next year because the pricks in Westminster want their grubby wee hands on Scotland's oil. Christ, not this again. The bear is already down to the bare bones, and Cadal are just going to make more cuts to get other rigs on the go. If we don't take industrial action soon, this place... Oh, come on! If we don't take industrial action soon, this place will be even more of a death trap than it already is. He's got a point though, Gibbo. We're down to a skeleton crew in the pontoons and it's ropey as fuck down there. Workers of the world unite! What do you think, Kaz? I don't know. Just here to fix the lecky. What do you think will be keeping the lights on if this place falls apart? That's coal, you numpty. Pasijuokiam. You alright, Roy? Pavalgom. I do. McClary, to my office. That means now, not as soon as you're ready. Now. The sweet sound of Davy Rennick. You think it's the Paulus? Can't be surprised, Kaz. You heard from Suze? She's talking about divorce. Oh, I'm sorry, Kaz. She'll come around. Not if I get to jail, she won't. Well, maybe you could have considered that while you were battering Billy Chamberlain's head in. Cunt slagged off Suze, he had it coming. And there he is. Floats like a butterfly, stings like a bee, and swears like the devil himself. Listen, mate, even if it is the police, maybe it's best to just go back and face it, yeah? Ach, I don't know, Roy. I'm fucking scun up with the whole thing. The Lord loves you, mate, no matter what. And I'm pretty sure Suze does too. That's all clear for you now, Roy. Lovely job, thanks, Dobby. Oh, Trot says he's left your insulin in your cabin. Oh, bless his little communist socks. Muchly appreciated. Ta. Remember, life is like football. It's not over. Until the final whistle. Aye. You're a Barnsley fan, so you're pretty much fucked from the off, right? Oh, I will see you hand for that, McCleary. Off you trot, lad, before his nibs blows a gasket. Jai. Neleido pavalgyti. Ką žinau, bėgam pas jį. Čia užrakinti. Nubėgam, pažiūrėsim, kad čia aš prisidirbau. Bet tai gražiai čia viskas, tai papuošta kalėdomis. Kur čia... Ne, realiai labai gražu. Gražiai papuošta. Ir aš manau, kad ne ten nusukau. Jo, mes čia žaisime dartsą. Ai, ne, pala, čia kažkas yra. Čia... Čia dartsą žaidė. Gerai. Aš laimėsiu būtinai. Pamatysite. Čirkų užrakintų. Kur eit? Ai, aš vis ne ten ėjau. Viešpate. Kur čia laiptai? Čia. Jo, čia. Dabar į lauką išeisime. Nu. Barome. Gerai, apsirengti nereikia. Ten gal mum čia. Apsirengiu. Oi. Head up and see what the score is. Gerai. O kur pats kapiton? Kur esu administratorius? Vat kame klausimas.
Čia praleis. Alright to get by, pal. Alright, you have to go around, Kaz. Aiktą apeit reikia. O negaliu ten nuo laiptų nusileisti. Žiūrime. Galima nusileisti. Leidžiamas. Gerai. Ką žinau. Lay it on the deck, nice and easy. Don't mash it. Lennox just itching to give someone a kicking. Kas ten miega? Uždarysime. Ant viso tokio. Jeigu kažkas įkiotų mane. A čia atidarysime, nes man praeit reikia. Need a hand there, fellas? McCleary? No, I can scalp in this hero by myself. No, we're alright. Cheers, though. Fair enough. You want to transfer here, McCleary? You'd give me less lip. No, he loves it. Clary, my office. Don't make me ask again. In a better mood today, is he? You'll be alright, Kaz. Get used to it. We all get a turn. Try not to punch him. No promises. Man jausmo, kad jisai piktas. Ir kad aš gausiu velnių. Man toks jausmas, kad gausiu gerų velnių. Kažko aš jau prisidirbęs. Alright, Roper, what's the problem? We usually see you down here. Trolls acting up this morning. Got the crew running around like blue-ass flies, but they cannot make head or tail of it. Is that you's behind schedule then? Oh, not yet. And not if the gods are smiling on us. So more fucked than ever. Not as fucked as you by the sounds of it. Look, you better get up there. The boss man sounds raging. Ai, tu ir dar How long will that take? kalba kažką. 2-3 weeks before ship like Nenorisi man eit pas jį. but we'll need to keep an eye. Maybe say Mane apibars. Aš nenoriu pas jį. Esi piktas. Aš geriau lovytę ten pagulėčiau. Ką žinau. Nes pas jį nelabai norisi eiti. A, ne. Jesus, Scooby! Give me a heart attack. Oh, sorry, mate. Can I ask a wee favour? What do you need, Scoob? Oh, could you do me a quick fix on the crew lift fuse box while you're down there? Aye, no bother. Oh, you're a lifesaver, mate. And don't let the big man get you down, alright? Thanks, pal. Nu, einam taisyti. Kitai bus problemų. Taisom. Turėtų veikt. Nieko sau. Ką žinau. Į viršų. Eina savo kaip lėtai kyla. Vat ir pas monstrų atėjome. Tas, kuris išvis piktas, nenoris išvis pasieit. Well, here we fucking go. enter. Nu ką, užeinam? Mr. McClary. So glad you could join me, and sorry to have got you out of bed. Shut the door and have a seat. I'm fine, Stan. Sit your ass in that chair, you fucking liability. But I run a tight ship. Do you understand me? A tight ship. Technically, it's no shit. Shut your gob, you Ned prick! I am sick to fucking bouking of you wee gobshites messing with my operation. That chef might be a mate of yours, but he does not run things around here. I do. Do you understand me? Alright, why don't you just get on with it? Don't you answer me back! You might be the height of shite, I'm sure, McClary. But out here, I am the fucking king. Do you understand me?
You bring the police to my door, to my rig. Look, I can sort this, right? I just need time. Shut it, you clatty gobshite. I've got here's a man who can make a more positive contribution to this operation than you. Look, I know... Shut it! I'm in a meeting. What? For fuck's sake, Gibbo, I don't care. We're on a schedule. It's a fucking drill. You've got a fucking drill, so drill through it. Yeah, well, Roper's a whiny old fud. He's got a problem with everything. I don't care if it feels off. Just fucking do it! Or I'll come down there myself. Trouble with the missus? You're fired. You hear me? Fired. Come on, man. It's only a wee bit of trouble with the polish. I'm good with the lecky. I keep things running, you said it yourself. Out! Get off my rig! Aye. A happy new year to you too, you cunt. Nu, nepasisekė. Kelintas jau čia darbas. Pasimečiau šis. O, čia animacija kūno yra. Ir bėgimo. Įdomiai. Nu ką žinau. Mums šiaip pačia. Čia kil galim? Ne, negalim. Nu tai ir einam namų čia. Ką galiu padaryti? Prisilakščiau jau viskas. Galiu būt laisvas. Mane nuo darbo atleido, ką man dar daryti? Visur man čia iš darbo išmetinėja. Jesus, Gregor! Gregor! Get away from me! Gaz! Gaz! Get back, man! Gaz! Help me! Gaz! Don't let me die, man! Please! I don't want to die! I don't want to die! Jesus, just hang on! Fuck! Fuck! Kas čia? Christ, but you're a right pair. 2 bars and a ball bag. Now listen, Pat. I promise I'll take care of him. I had a word with our Kieran, you remember him? He knows Billy Chamberlain from way back. Owes me a favour. Reckons he can sweeten Billy up a bit. Come on. Have I ever let you down? Right, you lost the cake at the wedding. Now then, that wasn't my fault. You left it on a bench at Argyle Street. Aye, you were that bloated you didn't even remember baking the cunt. Oh, my children, that was before the light of the Lord came to me. Here we fucking go. And you, Mr. McCleary, you can fuss and cuss all you like. But perhaps if you went to the Saracens a little less and the Tabernacle a little more, then perhaps you'd not be in this pickle, eh? Don't look at me. You're the one who decided to spend the next 4 months trapped on a rig with this bampot. Susan, I promise you, we will get this straightened out. I will. You'd better. Guys! Christ! He's Ką priešmetinis matymas? Guys! Get his legs! We can't leave him out here! Move! Fuck! Kaz! I think he's deep! We've got you, man, alright? We've got you! He's breathing, thank Christ! Kaz! Wake up, Kaz! Why is he not waking up? Can you hear me? Is he going to die, Brody? Kaz? Nu ir kur aš čia? Bet čia šilta. Nu, kas nutiko? Kas ten vyksta?
Kas ten taip reikia? Eik, tu pamirščiau, kad laikyti reikia. Palaikyti ar spaust? A, laikyti, gerai. Jo, laikyti. A kas jam nutiko? McCleary! Thank Christ! You alright being up on your feet? My heat's killing me, but... Aye, I think so. You got me out. Did you get Gregor? I got you, aye. I couldn't find Gregor. Fuck. I'm sorry, Kaz. Jesus. He's not the only one we lost. Oh, no! Raffs is still in there. Why aren't these working? Kaz! I need you to help me. Kaz! What? Right, aye, what do you need? The cable's stuck. Go down and release the main brake, then come back up and raise the bell. If you can get it to my level, I think I can get him out. Aye. Raffs, it's alright, we're getting you out. We'll be 2 minutes, pal. Aš abejoju, kad ten žmogus. Aš labai abejoju. Nežinau, kas čia nutiko, bet aš abejoju, kad ten žmogus. Toksai jausmas, ne žmogus esi. Bet tai įrodyti negaliu. That's it! Come back and winch up the bell now! Dar vieną. Nu. Šitą dabar, šitą. Bandom. What's going on, Brody? What happened? Don't know. The drill hit something. An air pocket or gas explosion, nobody knows. But whatever it was big. You were lucky, trust me. Douglas is trying to find out more. Like if the bear is even safe now. What's wrong with Raffs? I don't know, alright. Decompression shouldn't be this bad. I shouldn't have let him go down there. I said I'd look after him. I'm here, Raffs. It's Brody. I'm gonna get you out. Is there anything more I can do? No, I'll get him. We need to know what's going on up top. You'll need to go through engineering. The way up is blocked from here. Where's engineering for here? I've never been doing this end before. The only way you'll get there is to go under the rig. Should be a clearer path down there. All right. I'll head down now. Nu ką žinau, einam. Kas su juo ten vyksta, nežinau. Vau. Man patinka žaidimas, man labai patinka. Tokie bangos dar gražios. Iš visų mano žaistų žaidimų aš nematyčiau, kad vanduo tai būtų detalizuotas. O viešpatė. Man jausmas, kad čia... Kas ten per mėlyna šviesa? Opa. Realiai, kas per mėlyna šviesa? Gal toli šokinėjau? Ai! Einam tenais. Ten. Tak aš čia... Oiktus! Gerai, supratau. Žydymė nori, kad eičiau čia nais. Kas čia realiai? Čia pagal būrą užlipo. Įdomiai. Labai įdomiai. Kas čia vyksta iš vis? Ai, tu pamiršau, kad turiu iš vis tą. Nu. Ai. Oi. Oi. Nuslėdau.
Per kokį pusę siūlydų? Einam per čia. Aš jų jokio skirtumo ten buvo per kokį pusę eiti. Atidarykit. Uždarome tą gazą. Mums nereikia to gazo. Nu. Negaliu skabinti. Opa. Ai. Ojoj. Nu ir dabar kylame. Reikia pasinuoti kuo greičiau. Išsiaiškinti, kas čia vyksta iš vis. Nes man žiauriai įdomu, kas čia vyksta. Nu, atsargiai. Atsargiai. Jūra banguoja. Labai stipriai banguoja. Ojoj. Aš čia galima nusileisti, jo. Šok. Ojojojojojojoj. Kaip labai gerai. Ojojojoj. Ojojojojoj. Vos nenuslidau. O čia tai buvo. Eik tu savo. Čia... Bliama sportininku tampu. Čia padaryta taip, kad tipo taip ir turi būti viskas. Ko čia? A, čia galėjau ten nusikabinti. Labai įdomi, ką jie tokio rado. Kad taip deformuoti viską šitą, eina savo. Užėjame į korpusą. Aš nesuprantu, ko ten reikėjo tokio rasti. Nu va, mes pas būrą. Leiktais pas būrą. Mes pas būrą, jo. Bet tai būro nėra. Būro grinai nėra. Maži. Tai kad pas mus būro nėra. Kokie maži? Kokie velnio maži? Pas mus grinai būrą sutraukė po vandeniu. Ta sako maži. Eina savo. Va čia tai jisai pasakė, bairį. Įdomi. Reikės pataras būrą. Nedirbau su jo, bet tai... Aš pataisyt gal. Kas čia? Kas vyksta? Kas vyksta? Ak, tu kopčias, vėl. Nu, lipam, ką galiu padaryti. Kas juda? Aš girdžiu, kad kažkas juda. Aš girdžiu, kas juda? Kas judėjo? Garsas buvo kaip iš Outlasto, ten toksai metalo. A, va, šitas judėjo. Gerai, judėk toliau. Ką žinai? Kas čia toksai geras paliko čia viską? Eina savo. Nu, ką žinau. Nu, suprantu, kad mums šitą pusę. Neiktų viskas čia vandenį. Išpilta, eina savo. Nesaugo daiktų, nesaugo. Eina savo dar pus. Vos kaip telpu iš šitas vietas. Šitaip yra plyšę. O eik tu savo. Kas čia buvo? Kas čia? Kas čia riaumoja?
Kad... Nu, ne. Oi. Nu, atsukome. Kam tam stogas jau nuvažiavo? Toksai geras klausimas. Bet jau kažkaip normaliai stogas nuvažiavęs, jau normaliai matosi. Nu kaip matosi, girdisi. Kad jau važiavęs gan normaliai. Jis nutilo. Kur jis? Kodėl jis nutilo? Clary. Guys, over here. Jesus, you alright? Look like you've seen a ghost. Who's making that noise? Gibbo, he's making that racket. Should we no find him, help him? No, I wouldn't recommend that. What does that mean? It means he's no alright. After that explosion, he got oil or some shite on him and just... I don't know. He freaked out. Went for me. He's still out there. You mean out here? As in out here with me? Aye, that's exactly what I mean. Oh, that's just fucking brilliant. You seen anyone else? Just go here. Where you going anyway? Back to accommodation. Listen, you'll have to get through the water tanks to get up to accommodation. And quiet like. Go all the way up there? Jesus. What about Gibbo? Stay the fuck away from me. You're listening to me. It's no right, Kaz. I'm no arguing. Kaz. Be fucking careful, eh? Aye. You know. Šiaip girdisi, kad su juo negerai. Aš išeidau, matysiu. Aš nematau čia. Gal jis išvis ne čia? Nes aš jo negrinai nematau. Aš girdžiu, kad jis laksto. Bet jis ne čia. Jis ne čia laksto. Nes aš nematau. Kur jisai? Kur jisai? Kas atsirado čia? Ant ekrano kažkas atsirado. Kas čia dabar? What? Ką čia? Šniplis. Kas čia buvo su? Negaliu atidaryti. A, čia galima šokti. Ai. Įdomi. Kylam. Ir... Ką čia turiu padaryti? O ko jūs man čia leidot pakilt? Nu, aš pakilau. Aš pasiklausiau, aš pakilau. Ir ką čia aš galiu daryti? Ką čia aš galiu... Ir ką man tas šalmas? Aš jį galėjau mesti. Ai, tu šik, tai kai... Ai, tu šik, tai... Ai, na, stopinasi, kada taip padarau, jo stopina. Nemaniau, kad išsigasiu dujų. Grinai dujų. Gerai. Nepatiko. Eina savo, kaip čia daug visko. Nu, užsukam.
Dabar turim čia nusileisti. Ja, čia reikėjo nusileisti, nieko kitur daryti nieko negalėjom. Tai nesau, kaip garsiai gal pasitildyti reikia. To severe gale 9. 06:30 on Tuesday, December the 23rd. Ne, šitą dialogus pagarsinu. Ai, muzika tegu 50 būna. 5. - 70. Nu, ką žinau. Turėtų dabar būti normaliai. Bandome. Nu, kylam. Nes labai garsiai, labai garsiai. Nu. Užsukome ir viskas, galima jau leistis. Kažkaip galima greitai leistis. Kojas taip iš pašonus ir čiuošt. Ne. O kas su tuo nutiko iš vis? Ne, aš jau girdėjau, kad jam stogas nuvažiavo, bet tai vis tiek įdomu. Ant kiek jam ten stipriai stogas tas nuvažiavo. Nu, aš girdėjau, kad jam labai... Nu, ten normaliai jam stogas nuvažiavo. Nemelosiu, normaliai jam stogas nuvažiavo. Bet stiek. Noriu išgirsti ir pamatyti. Kur čia eiti toliau? Ten šak. Op, dašak. Opa, gerai. Nu da. Gerai. Supratau tą, kad nieko nesupratau. Man jausmus, kad reikėjo ten kažką man suprast. Kas buvo? Kas buvo? Ko man tie tai atsiranda, tai nyksta. Tai atsiranda, tai nyksta. Grįžiu žingsnius. Arba nebent man jau čia stogas važiuoja. Yra šansas, kad man jau stogas važiuoja. Nu. Kas čia vyksta? Ar tau viskas gerai? Gybo. Tau viskas gerai? Ale. Nu. Su tavo stogu nuvažiavimu aš tikrai tikiu, kad tu matei baisesnę vietą. Tikrai matei. Nieko nėra. Ką man pasakė, kad aš galiu apsisukti? Man pasakė, kad aš galiu apsisukti. O ką man tai pasakė? Nejuk sekioja mane.
Ką jis nori nuo manęs? Aš nesprantu jo. Oi. Vandenukas. Jisai ten viršui. Jisai čia grinai viršui. Man čia. Nu, lendam, ką žinau. Žinau, kad nereikia geriau, bet tai pasirinkimo neturiu. Ar čia tik taip pasižiūrėti, nes man neleidžia? Leidžia. Nu, leidžiamas. Ai. Kas nutiko? Kas? What the fuck? What did you do? Kas? Oi. No! Douglas! Jesus. No. You can't be. Shit. Oh, God. Kas su juo blogai? Man pasirodė, ar ten kažkas buvo? Man pasirodė. Ne, realiai su juo kažkas negerai. Aš nežinau kas, bet tai tikrai kažkas. Jisai ten. Aš čia galiu nueiti. Ar man realiai ten reikia? Ką žinau, nueinam ten pažiūrim. Kas čia? Kodėl? Ne, aš negaliu ten įlysti. Kas čia tada? Ką man šitie? Kas čia šitas ir... Čia... Čia nieko. Pars šiaip tai padarė. Čia kad turbūt iš viršaus žiūrėti. Tai čia ir taip daro. Padarė... Nu šiaip gerai žaidimą padarė, jo, gerai. Man nereikia šiandien, vis tiek nieko nesuprasiu. Ne, su realiai kažkas negerai. Su visiškai negerai. Aš... Tiesiai šviesiai tau sakant, abijoju, kad tu jau grįši namo. Abijoju. Su tokiu stogu nuvažiuotų. Nežinau pilnos istorijos, bet tai tau kažkas nutiko. Tikrai tau kažkas nutiko. Ir tada mes čia sustosime. Su jumis buvau aš, Samurai, ir visiems sakau ate.